twabazaniye air fryer. Turashaka kubereka uburyo air fryer ushobora kotsa ifi udakoresheje amavuta. Iyi ni sorori y'iyi air fryer. Tugiye gufata ifi yacu, twashizeho ikintu bita kamagi kugira ngo cya kirungo kize kujyamo. Kimara gushiraho kamagi ya fi yacu, tugiye gutangira gukoresha. Turaza hano kuri function kugira ngo tuze ku ifi twahisemo, tugategereza. Uko wamaze guhitamo deja ifi kuko niyo washizemo, tegereza iminota mike, urabona ko igiye gutangira gukora akazi kayo. Ariko iyo ubonye hano kuri timing, iyi minota biterwa n'iminota ugiye gushiraho kugira ngo ifi yawe ize gushya neza. Hano rero mfiteho timing, ngiye kongera tegereze iminota mikeya ifi yanjye, ndebe iminota biri bunsabe kugira ngo ishye neza kandi udakoresheje ikintu bita amavuta. Urabona rero tugiye gutegereza, twategereje iminota yacu. Iminota twashizemo iri kugenda igabanuka gake gake. Iminota igenda igabanuka bivuga ko ya fi iri kugenda ishya. Murabibona ko iminota yacu iri kugenda, uko iminota igenda igabanuka niko na ya fi yacu uko biza rwose. N'abantu duteraho imboni murabibona ko imbere byahinduye irindi bara. Rero ni ukuvuga ngo bya bintu byacu bishobora kuba byizeye. Bya bintu byacu birizeye, ntabwo ari ibintu bitizewe, birizewe cyane. Air fryer irakora nta mavuta. Urabibona iri kugenda ikupura mu buryo bwo kujya iri kugenda igabanya gake gake, kubera ko ifi yacu iri kugenda ishya gahoro gahoro. Abantu mutegereje muri kwibaza ngo ifi irashya. Dutegereze turebe koko nibishya cyangwa itari bunashye. Reka turebe iminota, hasigaye umunota umwe. Shize ku munota, murayumva nge ntangiye kumva gatangiye no guhumura. Ubona uko iri kwaka. Ifi yacu nimara gushya, murabibonera twereka ibimenyetso ko ifi yacu yahiye. Rero ukomeza ugategereza iminota mikeya ku buryo ya fi yacu iri bube yahiye neza, ku buryo umuntu wese uri burye ifi arayirya itatetswe mu mavuta, yakoreshejwe ikintu bita umwuka na air fryer. Ubu byabaye rero, ifi yacu iminota yarangiye. Tugiye kureba koko ngo ifi yacu yahiye. Ugeza hano ubundi abantu bari hano barebe iyi fi yacu koko yahiye cyangwa ni ibintu abantu bavuga bidasanzwe. Dore ngiyi fi yacu, ngiyi fi yacu, abantu muri kwibaza ngo ifi, dore ngiyi fi yacu, muri kwibaza ngo ifi yahiye cyangwa ntiyahiye. Iki ni igisubizo ku buryo ushobora kurya ukamakinga shuwa ko ifi yahiye cyangwa ntiyahiye. Urabibona impande zose ko ifi yacu yahiye neza nk'uko twabishakaga. Nimuryoherwe rero kuba birakomeye.